current affairs kanena nga current affairs si apoy mo ve na chu current affairs mang hian in GS GK portion hi a cover pa thei ta ni chu mo current affairs kan zir khan a news item a ringot kha khami ringot pokaron chuak thei lu tuk thowa amaro chu khami lawa khan entirnanin ngen yang tuna po global gender gap report kan endona global gender gap report achun India chu chumi sana chu kan ni tikha news item chu ni ta nei chu amaro chu khami lo khan enge gender gap report tuinge publish train khami kha apoi mota enge a criteria a categories mo chun khoiram tenge pakhatna India neighbors tenen enge kan what is our performance in comparison with our neighboring countries mo Bangladesh te Pakistan khang zong kha apoi mo ve thei ta nei chu chuwang chunin current affairs kan en hianin a news item a ringot kha aba poi mo lo ta nei chu mo so khami kha inzir pa zel chunin ashan pa dewa vazir fu kherlo ang si te mo GKB ka khan GK portion khan shan pa dewa vazir fu kherlo kha current affairs mang khan cover thei ta nei chu mo chuanin news in here thinanga here thinem wanglai ni hi tra mizoram ma chuan mo wanglai ni tra wanglai ni a po khoila nge tra kan ti chuanin news kan share reng hianin political news hi poi motion lo thin ti she tu a tamber hi chu ni thina mo congress shoi tu ten chu chuan anti ZPM shoi tu te chu chuan an soi sel chu ti khati ti ang ti te ka poi mo lo mo chungai chuanin enge sarkar malak na ti kha poi mo a sarkarin malak na an chhop so anti-nan hand holding policy chungchang a news item lo ta se khang te kha poi mo a state healthcare system universal state healthcare system kat scheme khami chungchang a te news thar lo ta se khang te kha poi mo lenga mo enge pradhan mantri awas yojana kan ti ang si te khateng ang scheme sang sarkar malak na scheme sang a kan news thar lo khanin khang ka zia thak ve zeu kha tha dule news book current affairs book shante hi nei ula short intikhan zia ke ula chunin expand ngai lai in shiat ang chi kha chu hei class kan en tur anga te po hei chu expand chi ni hi a hemi chungchang hi va shiat bel chi ni hi a ti ang tur kha chu nang ma ni po khanin expand ve thei tur ani mo ani lo zon ashan pa GK portion zong va cover in tum chuanin I ashan pa lu tu ani chu mo in the ang chen chu in le khabu hemi enge coaching atanga in don lekhabu a hi chon atam tak chu om thawanga ase khang ba ka khanin cover mai kha in nei don lekhabu pon ne eng lekhabu pon ne ve cover mai mo khang kha news atang khanin knowledge kha alak ve thei ani chu mo tin current affairs poi mo na chu question dungkum exam a eng question te hingeron poi mo thei kha a shet ve thei ta ni chu mo news and follow chuanin nikuma me pon lo dungkum tunai khan eng exam nge om kha Group B exam again money UDC exam omem kha kata po khanin passport index Henley passport index kharon soka nikum MCS prelims apo Henley passport index thaw soka mo adang rankings international rankings ang si te hi poimo du lutuk ta ni chu chuwang zonin tikhanin class a khanin eng topic nge kan cover khalo en ta ula enting kan cover mo kha sanju class a hi zonin dakar ni borwell hun kan nei ta kan tlai deuh phei chon dakar khat le chan ve te ne chuwang zonin class a hi chuanin kan cover reng hi akim theilo ti she tu thakhat chung te kar khat chung atlem bera kar khat chung in kan ti thin ta kar tin kan nei don ta kar khat chung khanin ni tin news item eng zange ronom don international national local regional mo atam lu to kan nei chu chuwang chuanin nangma ni kha in poimo don ani chu mo ta zonin kan thengang chu kan cover lu tuk thawanga maro chu atam zo ka chuanin nangma ni kha poimo Entanang wo Global Gender Gap Report kan enanga Global Gender Gap Report 2025 aron suaka published to World Economic Forum kakashiat nge tur tiang reng hi published to hi in shiat telzel angai shiat pol aol bokta mo Gender Gap Report ania Economic Forum zo gen cover question siar ngai mi lo ni tawla hei la shangai mi lo ni tawla option aronom ta se economic forum chon engwang gender gap chungchang an soyang ti kha rilro lang ve theng tero chungchong kha poimo World Economic Forum khan in Global Gender Gap Report 2025 kha a release ta Global Gender Gap Report chungchang hi kan en lok anga 2006 atangin kumtin ti chola ni longest standing
Global Index for the Assessment of Gender Equality mi chia le mi pa ti in kar enge zau na ti meng in thau na kami te na kan man rei to ber ani chu internationally in mo chu chuanin ram sang ten eng ti zong in nge ma an son mo hemi country hian ma son hemi country hian nunga to lem ti kha a measure ta a gender gap a mo chu dimension pali main 4 key dimensions mangin a measure ta ni chu ma sabera chuanin economic participation le opportunity mi chia le mi pa ten ei zon na lama mo opportunity an nei tha an nei dana in tuklang em ti te participation an tel dana in angtlang em ti te mo khatiang kha number 1 a chun en educational attainment hi chu self explanatory tero chathiam em I azirna konga mi chia le mi pa te a in thlau viau em ti kha anen le boka health and survival mi chia te abik takin an shi sel na apoimo enga tinge kan ti chuanin mi chia te loin population a thong thei lo tero chuwang chuanin maternal health apoimo a an survival apoimo boka next a chon political empowerment sarkar in rel bol na tele ramro rel na te mi chia ten voice an nei thato kem mo an representation an mu thato kem ti kha athil en ani le ta ni chu kan se tiam tero enge kami report ina a main criteria kha chu so eng tin nge a rate number 1 a chuanin khang dimension pali te kha avai khanin 0 to 1 in an score ta 0 0.1 0.11 0.12 te khan an score chhozela dimension zong kha pali kha mo 0 atanga 1 in kar 1 kha sang bera 0 kha aniam berta ni chu 1 kan ani 1 country pakadin 1 score chuanin mi chiale mi pa te kha 100% anin tuklang e in danglam na an nei lo tina ni mai mo economy ani mo education ani mo health ani mo politics ani mo anin tuklang vekatin ani 0 ani chuanin anin thau tuk tina there is no equality tina angani mai mo chuwang chuanin 1 chu a thaber 0 chu a cheber mo khami mang khanin an chut keu ta khang pali a khan chuanin a pali combine khanin 0 to 1 in an score le average in mo chuanin countries teka an rank ta ni chu lokoro chuanin enge a tumber kan ti chuanin heng global gender gap index global gender gap report kan ti hianin te ranking aron chua khanin educational attainment a chuanin hemiram india ramin chu ti zat che chu a score aron tianga mo india khanin country mumal pa ngayan ni chuan ti phodang country pa ngayan ni chuan tilaya hianin kanla ma kan la lak na satangai ni hi anjang an mani lo in assess theina tur khan ta ni chu countries sakhan mo political representation mi cheten an lo la nei tlem em ani hi tran lak angai mo khate ang zong khanin chonin tungkuma report kan en lok anga kha by heart tur ani me heng hi chu mo ala tam don che woni nen thatin deu thoin eng report emoni hiron suakang india chu za som ni na ni za som thum na ni anon ti kol chholeng amo shiat chana hardon lu to kamara chu kha in na kha ni ve me ya in ti to india hi za som thum pakhat na kan ni ta ri chu dung kuma out of za som li period country za som li period ta za som thum pakhat na kan ni ya chu akum masa report ta za som ni pali na kan ni ya kumasa ain kan tlatniam mi chia te khanin kan tlak ni mi in field dewem kan chana cheta deu le mai tum kum chu ka ti reng ani in ti dewem in mizoram hi chu tlem in special case vele deu hlek hi ni thina mo india ram a hianin impact hi kan nei lo vele to kan society le kan economy kan politics sim shumi chawang chonin india ram kan ti khan mizoram hi chu tlema hi chu ashan pa deu ani thia ngai to chang hi ngai a omangai thina chuanin kan score chu 0.644 out of a possible 1 mo 1 kha sang ber score thei sang ber ani ta ni chu average ai chuna sang hlek ani chu 0.5 kha average alai hol ani don ta chuanin economic participation a chuanin kan improve mo mi chele mi pa
inkara khanin economic participation a chuan meichia le mi pate inkara kha chuan kan improve a education a po kan improve ani mo literacy tertiary education kan ti chuan heta zirna sang lampanga mo meichia ten mi paten ron chak ve hle ti na ni me amaro chu political empowerment ta hianin kan tlaniam ta tadani chu 0.6 points in achan chu parliament ta meichia representation atlaniam ta atuna modi sarkar voi engzana nge kha thungna tro modi sarkar thara meichia parliament ta an claim ta dewa khami wang khanin kan political empowerment ta kan tlaniam ta amaro chu adang pathuma hi chuanin chete te in improvement a om chuwang chuanin lolung phang lutuk su politics lampanga khanin ni kuma ning ka share nge 2023 azok women reservation bill a chuaka kata kha khanin apui tura nga ila hemi political empowerment la niam ta hi mo seat engzang a reserve ka khanin shem la women reservation bill khanin seat somthum pathum percent za somthum pathum 33% ka reserve ani kha chuanin South Asia India le achenom te Bhutan Nepal le Sri Lanka te ke mania anti thavek ani chu Bhutan Nepal le Sri Lanka te anti thaveka chuan kan thenom te zinga chuan Bangladesh in anti thabera khovel pumpuya somni palina ani ni chu Bangladesh kha mo ti thaviawa amaro chu kan thenom te zinga chuan Pakistan ati chebera overall ranking aza somli pariatna ani ta ni chu Pakistan niamber India rama hi chuan in tlema afing lutuk lo deuh hi chuan Pakistan pa chu mizat lek chu lom an ni an tel lom nan theng kan mang thina za somthum pakhat na kan nial lom na tur pakhat maom lo ni chu mo ram phak lo za somthum kan nei ni chu gender gap chung changa khan chuwang chuan in Pakistan za somli pariat na an ni kha lom na tur om lo mo za somthum pakhat na kan ni tho chuan in khovel pumpuya pakhat na chu Iceland avoi som parukna tan Iceland kha number 1 an ni le ta chuan in adota chuan Finland Norway UK le New Zealand global gender gap kha 68.8% in close ta chu pandemic nuwa progress chatber trumalani ta ni chu he 2025 report a hian mo amaro chu full parity kan ti chuan full gender equality kan ti na ni me full gender equality attain tur chuanin kumza somni pathum tu na kan progress ngai anga kan kalzel hian kumza somni le pathum ala ngai don ti na ni chu chuwang chuanin tuna tlasa thu me che ho te kha chuanin man don lo ani me mo chu po chu he progress hi kan maintain in ani chu mo chuwang chuanin thil ron thleng thut tur chu ani lem lo ani chu kan man tero gender gap report chu performance grading index 2.0 kha kan en lenga performance grading index 2.0 kha report kha kumni atan an release ta ni chu tunai kha Union Ministry of Education in 2022 le 23 le 24 apoi mozok a chon 23-24 kha apoi mozok a recent zok kha ni chu enge performance grading index kan ti chu a launch to ministry a release to ministry chang hen shet meitero Union Ministry of Education in a release ta eng lampang nge aniang education lampang aniang tero education at the level of district mo state in a district kha education lampanga khanin and performance kha measure ta ni chu 2017 performance grading index launch niya 2021 2.0 performance grading index 2.0 in revamped anita siam that mo anita chuan hei hian in school education system te kha district level mo district tina khanin an performance kha a measure ta index shan asiam ta measure na shan asiama nakina kan enanga chu khoi change heng data te hi an collect kan ti chuanin district te kha engting hi an perform thatdan an shia theidan chu heng data sang collect na chang hen ta chu UDISC plus kan ti te chun NAS National Achievement Survey kan ti te le data sang mo district level data sang ka an lakhoma khada chang khanin education system in Serchhip district Lunglei district mo tiang khanin an chuta chuanin overall state angin atopa an chut le a state titra UT titra angin ranking khan ron siam ta ni chu
chuanin avain point mu theizak full marks chu tianga sang khat ani ta ni chu indicator somsari pathum hangin an te ta a chuanin category pani main two categories chu outcome and governance and management heng category pani te hi domain paruka an chenchang le a learning outcomes access infrastructure and facilities equity governance processes le teacher education and training khang mang te khan district te ti thaddan ka an te ani chumo heng category sang domain sang hian chung khata khanin point kha an pezela atopa khanin point sang khat mu thea khanin heng district hen exangen mu thei exangen mu ti kha an chut le ta ni chu chuanin heng hi a ranking kha ni ta ni chu mo ranking ming 91% atanga 100% emo a score ang zong 941 atanga 1000 inkar score chun Dutch category omang mo i state kha or i district kha district te khan an measure phota atopa chuanin state angin an chut le ta ni chu mo kaka he te lampang hi chu niam ber anita akan shi 3 mo thala du chun thala ula ase internet down vek tho chun key findings kan en lenga India rama hian top 4 grades kan tia khanin 1 2 3 4 hemite palia hianin eng state ma anom talo ni chu mo chuang chuanin ala thaw tok lo tinani mai school education system kha mo omzia chu heda tang vek hianin hemi inkara vek hian kanom tina state zong te mo chun top performer kan ti chu Chandigarh UT Chandigarh kha Prachesta 1 heta khan omta 701 atanga 701 atanga 760 inkar kha a score ta Chandigarh kha ti thaber ani chu chuanin ati cheber chu Meghalaya anita heta akanshi 3 a omta kha 2023 24 report azok chuanin Mizoram hi akanshi 2 a kanomta chu aniam ber dot 2 kha lo mu te ro ka phei to lo meang chu ani na taka phei chuanin Mizoram hi 2023 2022 23 le 23 24 report a khanin atlat niam ani chu score kha mo chuanin 23 24 le 22 23 kan compare khanin kami report pani kan compare khan report pani chuak kati kha jina khan mo arwalin 24 states te kha an improve ta amaro chu state som pani te kha state UT som pani te kha an tlaniam ta an score tlaniam ta chung jinga chuan Mizoram kha kan telve chuanin Mizoram school education system a kan tlaniam ti kan soi zo chi a Mizoram achieves full functional literacy kan ti le nga lang enge omzian yang tro school education system a kan tlaniam kan ti to box e amaro chu functional literacy kan ti le khami education system thatlo kha chu thiling kung kai lu to kan elowa mo functional literacy chu enge hetela hi entaila mishing pakhatina thil chiar ziak le numerical skills bele pai mo khang te kha ni tina anun athil ti tur ati theina na aman tangkai theina tur skills ne kha chuanin functional literacy nei ni mei mo chu tianga mizir sang thiam thei education system ro pui tak po ngai san pa lem lo mo tin literacy kan ti reng hen English thiam ngai kher lo wa eng tong po ziak le chiar thiam kha ani mai mo literacy kan ti chuan kum sari chin chung lamina ziak le chiar an thiama eng tong po ziak le chiar an thiam chuanin literacy kan ti khani ta chu wang chuanin kami school education system tlatniam ne kha chuanin han compare chi lutuk chu ni lo ni chu mo Mizoram khanin 95% literacy rate benchmark kha kan pelta kan literacy rate tak chu 98.20% anita hi periodic labor force survey 2023-24 ina achut dan ani ta ni chumo 98.2% hi chuanin kaka ulas kanti understanding of lifelong learning for all in society program kami program ulas program kanti hnoya khanin 95% literacy rate nei chin te chu fully literate state anga puan thei an ni ta ni chu mo chuwang chuanin Mizoram kha state zinga chuan masaber kan ni ta amaro chu Ladakh kan phalawa Ladakh kha first UT
to be declared fully functional literacy mo mase state pangai ang chuan Mizoram kha masaber kan ni chu maro chu ladak kha anlo masazok shet hei array thi shia ula eng survey eng dat khoi tang nge data kan nei mo periodic labor force survey chuanin eng program noya nge ulas program nakina 2027 ange moni census omle dona khata literacy rate ne ka chon adang le mai the hei so thil chet pol lo to tina ni chu mo tin tun kum exam ate na kum exam ate pol ani ang chu kan literacy rate kha hei periodic labor force survey ina achu dan anga azo kherlo lemlo chon census 2011 literacy rate kha rin alanga yang Tison tem. Census akan Mizoram kan 91 kan ni mo. Kachiang le pek to lawa. Kema ngai po hen ka khachu. Mase India ram pum puyang ka chuanin pathum na. Mizoram kha kan ni ka census a literacy rate kan phak lo te chu Kerala le Lakshadweep. Mar chu state ang chuan Kerala che ni chu kan phak lo. Chon ulas program kan ti kha aming kha omve neunewa ulas nav bharat saksharta karyakram or new india literacy program kan ti kha ani bokta hei centrally sponsored scheme anita 2022 changa 27 chunga implement tur anita kakanin athil atumber chu puitling to te tianga kumsom panga chin chunglam to te formal schooling nei lo mo school pa nga kal phalo anno pan lain mo kham te kha focus berte anita national education policy nen in zuzuya duana nita ni chu NEP 2020 nena in zuzui tura duana nita ni chu chuanin enge a key components enge he ulas program ulas scheme kan hian athil tumber thil ro pui ta ka tum lo ni chu mo PhD level tiang vel ang khan dilovin number 1 a chon foundational literacy and numeracy mo basic literacy skills ani chu thil tum mo ziak le chiar bel le pai foundational khami skills kha athil tumber ania critical life skills basic education vocational skills continuing education thil basic deu ani chu athil tumber kha mo chuanin hengoi chu apoi motion to lawa enge ula scheme ti kha shia ula scheme kan soi chuanin apoi mo ber chu enge 2022 changa 27 in kar kha implementation hun ani ta tin athil tumdang le chu athil tumber chu adults kum som panga chin chunglam formal schooling nei phalo ina ziak le chiran lo thiam that le theinan te an skills an lo develop theinan te chon zirna lama an chun zom zel theinan te kha an thil tumber ani ta ni chu next chuan private member bills kan enang polity lama kan lut ani chu aziak hi awa bitil vemole in chiar thathem ngating private member bills ka current affairs kan enangai kan ti chuanin report PRS legislative research report chuanin private member bills te kha tunhnaya parliament house pani lok sabha le rajya sabha ate private member bills te tan khanin space kha mun le hun kha atlem ta ni chu mo ngating kha enge apoina kan enang enge private member chu masabera chon member of parliament nia ma se minister nilo mo MP ma se minister ni lo te kha private member te an ni ta ni chu elected emo nominated an ni theya khang te kha private member nia khang private member te na parliament lok sabha mo rajya sabha emo bill an initiate khanin bill an introduce khanin private member bills continue chu mo chuanin heng bill te hi a drafting kha lo siam chin mo a draft lo siam chin khang te kha private member te ti tur ani ta ni chu mo public bill kan ti ang chi he chu department tenen an duang thina mo department concern tenen an duang thina
ส่วน mechanism ที่ป่วยหมดตา private member bill introduced to แรงส่วนนี้permission speaker และลกสภาส่วน speaker รัฐสภาส่วนนี้ chairman กันเตียคามิเตพัลนักลักมาสักพอตั้งไงส่วนนี้พัลนักลักปน one month notice เปกไงตานี่จูทักขัดintroduce ตุ่มหุ่นทักขัดอะไรออกมาค่ะนี่เฮบิลจะมีคำมีจะก็ introduce ด้วยนะให้มีจงสร้างให้อันนี้ที่ขัน notice เปกพอตั้งไงนี่จู one month ค่ะถึงจะสู้ส่วนล็อกสบาให้มี discussion หุ่นฮีข้าบิลข้า introduce อันเราพัลสักนิตาเรานี่ตักส่วนพัลสักเราเตปอมเวทเฮียspeaker chairman ขันเราพัลเราเวทเฮียจู่ๆพัลสักนิส่วนนี้ล็อกสบาเฮียนินFriday last 2.5 hours ดักการนี่เลสันเวฮีให้มี private member bill discuss นั่นมังชีนะรัฐสภาส่วนนี้ every alternate Friday ตรงกับ Friday อัน discuss ส่วนกับ Friday ส่วนนี้อัน discuss ระวังส่วนอันเล็กไปกับอัน discuss เลยยังค่ะ private member bill ตานะผู้นั้นเป็กแต่ข้านี่ตาส่วนเฮง bill ที่อัตลาอังปุยน opposition party เตไงดานอัน opinion รอนตีลังตู้อันนี้ชื่อนั่นนี่ชื่อแห่ง private member bill ที่ฉันจู่อัตลาอังปุยน private member กันที่ที่จู่ opposition party ลำปังอัตรังสรการเราลำปัง party อัตรังmember เตนะอันรอนเทลุอันรอนปุตลุอันนี้ชื่อนะส่วน public bill และ private bill ดังลำนะคะเชียอุละอัตรา public bill กันที่จู่ minister parliament minister น่า introduce bill เขาค่ะ public bill นี่ตา private จู่กันสวยตัวส่วน public bill กันที่จู่นี้สรการไล่สรการนะ ruling party นะ policies เตอารอน underline ชีนั่นนี่จู่อารอน reflect ชีนั่นนี่จู่tin private bill กันที่ส่วนนั้นที่เราหันก็สวยตัว opposition party เต opinion และ stand ค่ะอารอนติลังชีนะส่วน public bill แรงจู่ parliament อาคานิน approve นั่นคัน chance ในชะโจกpass นั่นคันิน chance ในชะโจกอาจารย์จู่สรการไล่ member minister นะอารอน introduce นี่ชินวังอิน private member เวทุ private bill รถจู่ approve นั่นเห็น chance ในชะโจกเวียวชีนั่นนี่จู่อัน approve เจ้าprivate member bill ที่จู่อามารถจู่ public bill กันที่ฮี house อาคานิน reject อันนี้จู่อันนี้สรการจักนัก question อันนี้เทียตานี่จู่ข้าสรการขานิน parliament อาคานินsupport อันนี้ชัดโตเข็มตีข้า zona เราผ่าเทียนี่จู่อัน member อัน minister bill introduce จู่ reject อันนี้จู่อันนี้ support อันนี้ชัดโตเราเนี่ยงาตีโซนนะคะเราช่วยเวทนี่จู่จู่วังส่วนนี้no confidence motion เตปอ move ผ่าเตปออันนี้เวทนี่จู่อามาเราจู่ private member bill เราจู่ reject ปอนี่เซ่บ่อยน่าอมชันเราส่วนนี้ public bill introduce ส่วนนี้ 7 days notice เปกมาสักพอตั้งไงprivate จู่นั่นสินะฮังก็สวยตัวทักขัดตั้งไงส่วน public bill จู่ a draft จู่ concerned department in consultation with the law department คำมี minister ข้านามา a draft กว่าเวลข้าอ่างไอชันป่าเลี้ยมเราdepartment 10อันเราปุยัง private bill กันที่เวทุงเราจู่ introduce ตัว member ข้านิน a draft ต่างไงอามาคุตามันนี่จู่ส่วนนี้ private bill กันเล่แต่เราบอก private bill ข้างกันติงprivate bill ตานะ space อัตเลียมตากข้าส่วนนี้อป่วยนั่นนี่เทกัน parliamentary system เละกัน democracy กันงงอันนี้เมลยังไงด้านนี้หันสวยเวสยังไงตัวที่นู้นละนี่สวยสองคำเหล่าปน private member bill ส่วนนี้ opposition party เต stand an opinion ข้ารัน reflect ตาที่รอข้า parliament ข้าเหล่าตั้งdemocratic โตเกมรูเรลไลท์ค่ะอันลัลมาที่ค่ะโซน่าเวทนี่จู่ private member bill ตานะ space อันเตรียมตักเวียวส่วนตรอกอันเตรียมตรอกข้าก็จู่ข้าก็อินไงตัวนะข้านมเซ่น้ำมันนี่พวกข้าไงตัวละ critical thinking อินโลมังเวทเนี่ย right of pedestrians เกี่ยรงกัลินอมเมนคลาสอินรงกัลก็งาเกี่ยรงกัลินอมเหลวtwo wheeler เวกินอมเองrich ลมเวSupreme Court ข้านิน
right of pedestrians. Proper and accessible footpaths for all pedestrians. Thì khá right, fundamental right apom ta ni chu mo chu state le UT te khanin guidelines pa ngai tak siam turin hemi chung changa hianin direction na pe bok ta ni chu eti hian lo ti ro ati ta sumi omzia chu footpath hi pedestrians ke kal te tan in right, in fundamental right ani to ni chu mo Mizoram hen rong kal ta se bo chet na an mun ne mom tun in rin ni angat phe hi jon ti ro chuanin kan en thok nga athui lem lowa the right to safe and accessible footpaths as part of right to life and personal liberty under article 21 article 21 kai mizo kan en zoyanga chuanin enge a soiber walking on unobstructed footpaths ati mo footpath a ikalta lo dal lo ti boy tu ikong lo dal sek tu an om lo kha it is considered for dignified life, especially in urban areas. Mo footpath a khianin thil lo ti nok kwala ke kal teta na boy na lo siam kha. Mo thil ni dan turan ni lo ti ni Supreme Court zone mo. Tluang takate ikal par thei kha tlang par thei kha I right ani ati ta ni Supreme Court zone mo. So pedestrian safety is a fundamental concern. Pedestrian te himdam taka kung sira an local ka sarkar te na anti tour mak mo ani anti nani so berin mo himdam taka footpath ikal ka it is your right, it is your fundamental right, it is your constitutional right mo kaka inshiat dan tur so hi right of pedestrians footpaths accessible proper and accessible footpaths for pedestrians ti kha khoi article ange om 21 na mo Supreme Court in da kaka in shit nge ngai chun article 21 chung chang kan en zoya nga chance kan la nga article 21 chuanin no person shall be deprived of his life or personal liberty except according to procedure established by law atitani chu by her duo no person ti life po ngai lo right to life and personal liberty kha article 21 hi ni mai chuanin he right hi citizens le non citizens tetan available ve India ram ron tlo tu foreigner sa pin mo Korean ni mo Japanese ni mo this right is available for you mase non citizens kan ti khanin enemy aliens tan chona om velo ti kha to ro enemy aliens kan ti khanin kanin do puite mo ti mayang mase tuna chuanin kan nei lo anga ngai tai la chan chu Pakistan mo nempon nin do le talem lo wa chuanin he right hi tahen ka ziak tel lo win ka shia emergency in the case of emergency national emergency mo national emergency hianin he right hi cannot be suspended article 20 le article 21 hi national emergency line a suspend ve thailo ti kha kan chedon ni he tila hi kan enanga procedure established by law atitani chu enge procedure established by law kha ka soi deu kherna chan kan ti chuanin mana khan Supreme Court khan in narrow interpretation of this article that kha an nei ta ni chu 1950s 60s hovela khan ning ka share procedure established by law ki ada poi mo lu to kanei chu mo amaro chu Menaka case 1978 khanin Supreme Court khanin a interpretation he article ashia thiam dan kha aron tizau ta ni chu due process of law ti kharon introduce ta a concept kha chu American concept ani ta khanin Supreme Court in asoi dan tak chu this right can be deprived by a law provided that the procedure prescribed by the law is reasonable, fair and just. Aron titani so mo engdan po ni se if
eng dan po ron chuak se khap dan kha a reasonable a fair a just ani chuanin it can deprive this article. However, hemi condition hi thengil lo tur ani ta nei chu mo chuwang chuanin dan a lom tia article 21 deprive tu mot kha thil thei ani ta lo ni chu mo chu enge due process of law le procedure established by law danglam na procedure established by law kan ti chuanin procedure established by law kan ti chuanin whether a law has been validly enacted and followed atita ni chu dan ron chuak kha dan aron dan kha pangai takin mo legislative procedure pangai tak manga duan chua ron din niem ti kha angai poimo berania due process of law kan ti ve thungai ro chun kha dan na shim kha a fairem ti kha mo a reasonable em ti kha a en ani ta ni chu procedure established by law kan soi chuanin dan kha fair le fair lo lam pangai to loin kha dan an siam chho dan kha mo adikem proper channel aniem proper procedure aniem ti kha athil ngai to ma sak ber ta due process of law kan ti chuanin adan shim adan chunga a articles ate mo a content ate kha a fairem adikem ai enge a reasonable em ti kha athil en ber kha ani ta ni chu chuwang chuanin menaka case sa khanin he article hi ati chak ani chu berin mo chuan article 21 waya hianin supreme court hianin right si somthum chuanga data ni chu adjustment sang mo judgment sang ke sang khanin he right po hi chumi article 21 hoya chuanin fundamental right ani e atit pop thea tuna kan huang che khan rights of pedestrians ang khan mo adu zanin ada ve thei ni chu chungzinga chuanin claim karon da enghawi chu shiaula right to a decent environment mo environment thapa ngai tak inun kha I right ani mo right to livelihood, right to shelter, right to privacy, right to free education up to 14 years of age, right to information, right to sleep, etc. Mo chuwang chuanin in thian te in chung te mu hil lai kha vati su an fundamental right ani kha chuanin mani loka nangmani ma che batch ha chong kan soi to Supreme Court khan in right to inclusive digital access as part of article 21 aron recognize vele thawani chu mo right to inclusive digital access kha article 21 hianin fundamental right ani Supreme Court khan ati bokani chu eng case ange Amara Jain case thengil lo tur tun kum ringota article 21 right pani atel belani chu mo right of pedestrians le right to digital access kha chunin wind energy in India kan enjoy nga India's wind energy capacity kha 10.5% in athanga chu 51.5 gigawatts alo ni to ta ni chu kan wind energy capacity kha 51.5 gigawatts hetiang ang hi group B vela hianin anzot du khop meya India's hey achat number chat ang hi zo an sha ta mo chuwang chuanin ka khongai veu nam chu in by heart vek angai te ang hi chu mo shortcut omlo chu kan total renewable energy capacity renewable tuna ka soiga chu wind energy ringot ne renewable capacity energy capacity ringot kha 17.3% in athanga chu 226.74 gigawatts alo nito kapok ha siya poimo wind energy to 51.5 gigawatts capacity ani chu a capacity kha kan mangvek chuang lowa kan han tlin kher lowa chuan solar capacity po a thang viau kha 31.49%. chuan in status of wind energy in India global status India hi fourth largest wind power installed capacity and third largest renewable energy producer in the world kakashet ngai fourth largest wind ta chuan in fourth kanya wind capacity chuan in renewable to pa chuan in third largest kanita chu kan grow chak viaw wind energy capacity chuan in 21 gigawatts 2014 atangin 51.5 gigawatts May 2025 anita ni chu
chuan in renewable sector chuan in energy sector chuan in wind hi second largest contributor solar ti lawa chuan solar hi kan ngai poimo bera India chuan in a capacity po kan nei tha a kami ti lawa chuan wind kha a second ta ni chu timo chuan in khoi state ten nge wind energy capacity nei thaber nei tamber kan ti chuan in Gujarat Maharashtra Karnataka Tamil Nadu Andhra Pradesh te an ni phai deuh hlek ho ni chu tlangpuin tin coastal regions a khuan in a thabik khi a constant bi kan ni chu rongkal tlai te inom si ati tang kan start le lok me don me sorry government initiatives te kha ka chu by heart to pro mo enge kan hengawi chu englawa chu na chuak lutuk lo nga MCQ ang si a chuan mo amaro chu essay zia lo ngai ve to thin ta group B abik takin enge kha group B gazetted nge non gazetted jok ka chiang le to lo essay question om ve thina henga hianin essay thadeu zia don chuan in knowledge zong hi sor kho mangai thini ni chu mo chuan in essay ron chuak du deuh chu environment lampang mo chuan environment reng zia don chuan in renewable energy capacity lampang zia te lo ngai ve le thin ta mo ka te ang kha hei hemi chungchang wind energy chungchang hi essay a chuak kher lawang mo amaro chu in answer ti moinan in essay ti moinan khanin government ina a initiative pani khatte a capacity te hanziak taula mo ka te ang si kha chap ni thum lekin essay kha ti moi ve ni chu mo a details a inwa enge kha inwa wa ziak thap thei lo ani pon so in small knowledge in gather hi atang kai lo top ngai lo ti hiro chuan in hei hi chu thian by heart ro ka explain lawang Census 2027 a kan nei dona chu unannounced ta Union Ministry of Home Affairs in chu face nia conduct turanita a March ni khat 2027 a zoman an tum ta ni chu 2011 no kan census nei le ma sakber turanita a 2021 a khan nei turani amaro chu pandemic awangin kan nei thei lo charchara tero chuanin a notification hi conduct of population census 2027 kaka official gazette angaron chuania chu as per section 3 of the Census Act 1948 poi motion lo kha chu chuanin census kha phase ni in kan conduct don ti kha shiaula apoi mo a phase 1 a chuan house listing nei ani dona phase 2 a chuan population enumeration house listing kan ti kha chuanin buildings temporary emo permanent ani emo mo ka eng ang building nge om ka te ang chi kha anron en photanga phase 2 a chuan population anrong kalanga an siaranga tekanin eng ang mi nge ST ani nge SC ani nge mo ka te ang chi te Christian ani nge Muslim ani nge Hindu ani nge ka te ang zong te kha anron en lenga phase nia conduct ani don ta ni chu in reference date a specific point of time for which the data on population is collected kakhachu UT Ladakh Jammu and Kashmir Himachal Pradesh le Uttarakhand te tan chuan in October ni khat 2026 a start ani dona amaro chu India rampum pui danga chuan in March ni khat 2027 kha an tum dan ani ta ri chu census kan ti hian in caste enumeration kan ti kha om dona chu caste sang mo eng ang category angai om ti kha anron entel bok don ni chu so this will be the first digital census kan rama digital census kan nei ma sakber tur ni ta ni chu so in census India le census kan enanga constitutional mandate constitution na zia ani ta ni chu census hi nei angai ti kha mo so article 246 of the constitution 7th schedule union list entry 69 union list kan ti khan in she thiam tero
union list oma state list oma concurrent list om ta khang article 246 kha khoi schedule ange 7 schedule chu union list a entry som ruk pakona chun legal provisions. It is conducted under the provisions of the Census Act 1948 le the Census Rules 1990. Census Act 1948 noi kai shoina noya le Census Rules 1990 kai shoina noya he census hi India ma census hi conduct ani thin tika kanchilon ne o chun census organization how to pa chu Registrar General and Census Commissioner khamita kha Census Act 1948 Census Rules 1990 Registrar General and Census Commissioner kaka poimo 1872 nuwa avoi som paruk na tura ni ta kaka 1872 kha systematic dewa ange proper dewa ti ang census kan conduct voi khatna kha ani ta chu British hola omlai 1872 chuan amaro chu independence nu chuan kan voi riat na tur ti kha kan lo shilon ni first synchronous census in India kha chu themi census hi kum som dan zel anga kan nei ta tero 2091 na oma 2001 na oma 2011 na ta kum som dan zel kan nei ta khami ron intran na chu 1881 na kha nei ta first synchronous census in India kha 1881 na ani ta kha ta tang kha chon kum som dan zel kan nei ta tun hi pandemic awanga kan buai awangin ala le da dewa chuanin kaka census hi apoi moi hona chu census ron chuak anga sarkar na te inlo la eng na ma inlo la mulowa exam inlo la tumta te ni chuanin all the best athan chu census 2027 data ron chuak anga zir tur tamdan tur chu ni mai mo data sang ron chuak lenga literacy chungchang ron chuak lenga kas chungchang mo population data khatam don tu kan hi chu amar chu apoi mo na chu kha sarkar ten an policy and schemes te an frame don in he population data kha poi mo ta ni chu mo poverty below poverty line ang om ti te mo ka te ang zong kha census atang khan kan she thei thina chuang chon poi mo lu tu ka ngai nge ang conduct har to veo ava mui chave Asian Development Bank kan lut zoi nga Asian Development Bank kan in India urban transformation atan $10 billion a commit ta chu kumso kumnga chungin heng $10 billion te hi India urban region transform nan atiam kam ta ni chu enge Asian Development Bank kan ti chu 1966 sa din ania 1966 sa ania chu Regional Development Bank that envisions prosperous, inclusive, resilient and sustainable Asia and the Pacific while sustaining its efforts to eradicate extreme poverty. Mo ati a concerned region ber chu Asia and the Pacific. Asia and the Pacific kan di chon heta East Pacific Ocean region mo kangte anita chuanin kami kha chuanin kami region kha economically socially aron grow theinan athil tumber kha anita chuanin poverty extreme poverty eradicate kha athil tumani bokta a headquarters su Manila Philippines mo chuan a members chu tuna chuan somruk pariat ania 49 kha Asia ania chuan 19 kha outside Asia and the Pacific mo India hi founding member of Asia Development Bank ania fourth largest shareholder anita ni chu Asian Development Bank chuan fourth largest shareholder harve de election chuan in ADB hi climate resilience inclusive growth sustainable development ti vela hianin ramshang te abi takin India te po a support train ni chu mo kami development setli anilovin mo climate resilience te ngai poi mo inclusivity ngai poi mo sustainability ngai poi mo tikha kan shedon ni
chuan QS World University Rankings kha anzot vele zeu thina chu London higher education analytics firm Quacquarelli Simmons kan ti khanin a publish thina kumtin mo ta khanin India ram chungbik India ina ati dan enge a performance kan lo en zuayanga India hianin he World University ranking a hianin University somnga pali aneya chu palina fourth most represented country in itani chu he ranking a University langnember palina kanni ni chu India mo langnember de chu US UK le China ten nia chumi to ta chuan India rama institution universities hinga chuan IIT Delhi ati thabera chu zasom ni le pathumna anita a zasom ama zasom ngana ai khanin I improve ani chu chuanin adang hi chu unimportant details indu le lo share kami te kha ani chu ranking CM2 kha an poimo India in university exam kan nei poimo kan top university tunge exam nge ni ti kha poimo le ni chu chon gender budgeting kan ti kha poimo na chan chu tunhaya union government din gender budgeting knowledge hub portal kha launch ta he portal launch to Union Ministry of Women and Child Development mo chuanin enge gender budgeting knowledge hub portal kan ti chu centralized repository of tools including policy briefs best practices and gender disaggregated data gender budgeting chungchang le gender sensitive lampang koi noi policies te kha le akai noi tools te kha he portal atang hianin I access thea chuanin central le state government tena an man tura duan ani ta ni chu mo state sarkar sang te le department sang te ina an man tura siam ani ta enge gender budgeting kan ti chu sarkar in planning a siam emo budgeting budget budget neya emo khatiang a khanin gender equality gender criteria kha alo ngai to tel kha apoi mota ni chu gender budgeting kan ti chu ni ta ni chu mo kan budget mangin engtin gender equality kan promote theang ti kha gender budgeting ina athil ngai to ber ani chu mitam tak chuan in awa hawi au intimate theya maro chu apoi mo ve thaw ani chu na china kan muang khan mo gender budgeting achan chu India rama chuanin policy kan duan de schemes kan duan te pon ani tho Mizoram mai ani lu tuk lowa Mizoram mai me che te hi in thu ve thokhat veo tro in ti ve thawem enga mo chena in thu veo ni tro mani in thu nei na chen in ne ya amaro chu rural deu tak India anga te chuanin India mun dang rural deu taka chuanin me che te hi very subordinate to their male counterparts mo mi pate thun hoi lu to kanom thin ta khang schemes kan ti te policies kan ti te khan an thlen phak lo chang te hi om fo ni chu mo chuwang chuanin gender budgeting kha apoi mo ti kha pe share ta cha gender sensitive deu he hi chu thala ul nang main lo chero a englo anita a evolution mo gender budgeting hi engtin ye India ron evolve chho ti kha (2001) akhanin ron introduce chho chan anita 2005 akhanin government of India na ron adopt 2007 gender budget cells le schemes te start ania chuanin 2008-9 child budgeting ron start vele Then 2012 akhanin 12-year plan akhanin mainstreaming gender through gender budgeting aron ti tupui mangkanin 12 5-year plan kan 5-year plan nung bera akhanin ron tel ani bokta 2021 India at 75 ti akhanin gender budgeting kha aron da poimo le masa chuanin 2022
24, 25 kha chuan in revision of the gender budgeting format kami kha gender budget statement format kha aron revise vele ta a chumi omje chu 2001 na changin kal chho char chara aron develop aron evolve chho ve to via gender budgeting hi amaro chu aming mei te po hi achang hi chon an na lai om ve thina mo India ma scheme tam tak hi chu ani ve lu to ka ming mei hi indi ve thawem scheme thren khat le sarkari na amala na thren khat chu aming ve mei hi India ram Mizoram apo ni thawa an ril ru tak ni lem lo minol pui ti lung oi ve zoi na to rang chi mo kha ani thina chon tuna chuanin by heart tour kan enanga tidbits kan ti ang chi ho short news mo Operation Sindhu kha kan lo siang atro India in a launch enge Operation Sindhu chu Iran atanga Indian National So shoi chwa na tur operation kha Operation Sindhu kan ti kha anita chuanin comprehensive cyber security drill kan ti Operation Cyber Suraksha kha Defense Cyber Agency ten an launch boka Operation pani by har dangai ngal ni chu Sindhu chu Iran nia cyber suraksha chu minga changkhana shiat meidero cyber security chungchang drill kha ni ta chuanin jal ganga sanvardhan abhiyan kan ti kha Madhya Pradesh sarkar ina water conservation initiative launch ni ta rivers te water sources te wetlands te kha rejuvenate ronti thianglim thatle ronti thatle more on conserve kha athil tu mani ta khatiang kha chu aron zona ron chhuadan tlang puya chuanin what is it about mo what is Jal Ganga Sanvardhan Abhiyan about kaka inshiatangaya. It is about conservation of water, rivers, mo, wetlands. So in launched by Madhya Pradesh government. Mo. So in exercise Shakti kanti ka joint military exercise with France. France and na joint military exercise kanne ka exercise Shakti tinia kaka and start ta to France nei ania Camp Larzaka chon Mount Etna kanti Sicily Italy ami kha tun haya akang boka ni kuma po news halang to Mount Etna hi chu chuang chonin aom na hi she tangai Mount Etna chu Sicily Italy Mount Lewotobi Laki kanti kha Flores Island Indonesia mi po kha akang vele boka chuanin exercise nomadic elephant kanti joint military exercise India le Mongolia ina an nei chin kha Ulaanbaatar Mongolia nei anita ni chu Ulaanbaatar chu khonge Mongolia an khopui ber thengel lo tur island reng hi ming simple pa ngai changkan mel deuh ani hi chuanin Italy Mediterranean borvel hi ani du thina ani nge ga tina ni loin mo Vesuvius tite Stromboli tite mo Etna kan tite mak deuh ani hi chuanin Indonesia lampang Philippines lampang hi ni tu andinang Krakatoa tite hei tami po mo Lewotobi Laki tite chuang chuanin kang volcanic eruptions tam na ber hi chu Indonesia borvel ania Philippines borvel mo Indonesia le Philippines akona tama chu lawa chuanin Italy borvela tam le chuanin Hawaii borvela tam le Hawaii mi ho chu in sheve kang mauna something anni dulu to ka anminga tang point Hawaiian ruya trick ve me ka soi ni chu ani nge ga tilo ni in chan dik lo chuan mi ron mo pu chong lo la 100% in accurate ka tin ani lo amaro chu aming hi avan ching inti deu to chuan in Indonesia borvel hi ni dulu to ka so kaka luro khanda veula chuanin next hi to explain to rom lo thala ula or copy ula indu danin chuak ve zeu thina heng lo po hi tama amaro chu apoi mozol turang ka ngai karon dani me adang indu belpon internet ai nen le thei thoa hemizo hian in tizoem nge in copy
hemizo hianin voin hi engning in chem nia oni som pakhat ni engning ni som ni pakhat ni engni bo sudi yang lovin summer solstice kan ti kha ni ta summer solstice mizo tong kha nge kha demo lom roi ni kha kan soi zo yang karon tel man lo heta mo sete in concept rama tin man theina asan zu ani lo chuanin a chance thai ma so summer solstice nge ya summer solstice sung chang zir kha mo in copy zo em zo chan lo soi lo man mo lo la hun la tama dang za dang em ban chin daru ka mo hun la tam tuk zir tur kan zon beldon mo ni a copy te ho khan ala omania ka World Environment Day theme hi sheng nge ro Earth Day theme po kha shero mani deu khan manga our power our planet ti kha World Environment Day te ang te hi chu shet nge tur World Wetlands Day, Environment Day, Earth Day te ang si ho mo environment related day so hi poi mo du li to kan zot pe lu to ka chu di chu class si dar ka ni ti na me nge khat le chen ve 4 fuin ka 4 chan tur ni sia 4:30 mo sarti sen 4 ran ti se 4:30 moi ti wang mi ron tlai ni chong lo e im copy zo em không ai thil gì nó khá anh ấy lo zok hi ne ka zon ka board chim na ka avon mak pero summer solstice kan ti khavo in khan ita 21st June I think 21st June is nothing a summer solstice ani kan ti chuan he khovel ani ta tero he enge mo equator tero chuanin hi enge angi lang a lo ngai taula enge Tropic of Cancer tero hi enge Tropic of Capricorn tero kha khovel kha hi axis lo ni ta se tilt thin ta ni zo tero hi khovel lo ni ta se ti deu hian a omanga chan a hnuwa ti deu hian a om lenga tero khatia a om khanin he ti zong aron tilt khanin ni kha chu ache lo ni tero aron tilt khan northern hemisphere lam pangkha he tilama aron tilt khan mong chai na tilt ni kha he te chho ang khan na lang ta ni chu he ni movement tun for the sake of understanding ni hi che angin lo ngai ru ase ache lo khovel zok kha ache ni kha equator directly above equator om khan equinox kan tia kum khata voi ni a oma spring equinox le autumn equinox ani ta ni chu mo chuanin equinox atang khanin hetilama a chhota a hetilama a chholai zong khan tilai a hianin summer kan nei ta ni chu tro northern hemisphere a chuan summer kan lo mangta a chu April May June July chhovel kha ani ta chuanin a chhozela a tilt zela ni chu tilt zela chuanin ni kha
directly above Tropic of Cancer kan ti khanin summer solstice kan ti kha aron thleng ta a chu ni rainy ber hemi region a hi chun ani rainy ber ani ta a chun achuk le ta hetilai zonga hian summer kan nei ta nei chu tero chuanin heta summer kan nei chung zong kan tilama chuan winter kan nei le ta tero chuanin achuk le a equinox dang a thleng le a mo chuanin autumn equinox a thleng le a chuan achuk zela Tropic of Capricorn chung chi a om khanin winter solstice kan tia hetilama chuan ni rei lo ni ber kha kan mang ve le ta ni chu ni kan hlat lai ber ani ta ni chu northern hemisphere khan mo achan chu khovel tilt reng hi ni che reng hi ti zok ang khovel tilt ti chuanin a complex me lu to ka tero ni che reng hi Tropic of Cancer a pel lawa Capricorn a pel lawa ni chu mo khami ni wa khanin Tropic of Cancer a omlai Tropic of Capricorn a omlai hi ni kan hlat lai ber ani ta a Tropic of Cancer a omlai hi hemi tenan ni an hlat lai ber ani ve le ta ni chu chuwang chuanin summer kan nei lain an nin winter ania hetelaya ni a chuk khanin telai hianin summer an lo nei ve le thunga tero telaya winter kan lo nei ve le thunga itinge ni rei lo ni ber kha December ni som ni pani tero December ni som ni pani zok kha winter solstice kan ti kha alo ni ta ni chu kha solstice equinox kan she thiam tero chu kami in thak thleng khanin weather te kha kami in thak thleng ka ti kami ni chevel khanin weather system te hi a effect veka mo summer hianin summer hi omlo ta se India rama hian fur hi thleng lawang mo ni hi salutuk loin northwest region of India hi abik takin Rajasthan region te Delhi region te Punjab region te mo henga te hen ni hi han sain han lum huam lo se chon fur hi ron kal lawang ti hi shet to chuwang chuanin apoi mo lutuk fur chu atul chuanin kan soyang amaro chu atul lem lo chuanin thil complex ve deuh hlek ani wangin kan leaf hringa tungkuma khan fur kha ron thleng ma ti khan hria tero ni som ni pali meya aning ka hria coast of Kerala ale Mizoram parts of northeast Mizoram anga te chuanin me ni som ni pali a khan ron thleng to a ani na taka chuanin fur hi kumdanga chuanin June first week of June anga te ron thleng thina aron thlen ma pon 25th 26 May chawela te ron thleng thina mo tungkum khan ma over ani chu kan experience theu thawanga in sianga kha siat ve shim tur kum som thum le tia fur ron thlen ma le ber ani ta chuwang chuanin monsoon lampang kha question na achok ve thei mei the ti kha special monsoon deuh kan manawang khan When tan chong kan du tong